E fia e whaafelo i atu i le mai moa whaafonga le tātou atunuu i le nei fo i vaenga o le tai au. I e manatu o lo o manuia le nei tai au i le alofa maleanga le leo le atua i le tausinga fo i le soifua o lo tātou atunuu. E le ngata i Samoa nei, ai whaapea fo i lo tātou atunuu o lo o mai moa, ma tapu ai mai lunga o penga te whailangi mai atunuu e mamau, ma lo le soifua ma le langi e mamā. Ia o lea ua mātou whaatasi atu, masui o le whaalapoptonga le au tūstala, ma le au whaasala lau i Samoa le Jaws. Ia o le awhionga i a ngaru ma le mana au tanga vaia, tipi au tanga vaia whaapea o le sui lea o le komiti whaafoe o le whaalapoptonga, e whaapea fo'i ma le sunga i a Seiuli Francis Vaingalepa, ia o le sui perestene o le whaalapoptonga le au tūstala, ma whaasala lau i lo tātou atunuu. Ma lo le soifua manuia ma le langi ma mai le nei tai au. Soifua manuia lau ftelenga maui. Ma lo le soifua le avava i atu o le ae. Talavou a lau fionga. Ma lo whaaftai. Ia ele o toe pōmala le mai mua ma le whaafonga o tātou atunuu. Ia o le afionga ngalu ma le mana. Ia o se tasi fo'i ua loalo na soifua tautua i mea nei o le autustala mo meo whaasala launga ia awale sila fia ma le mai moa le tātou atunuu. Ia tātou, ia tātou talanoanga angal ma le mana ma Seiuli. O lea he le i lewa te le atuna whaailunga ina le aso whaapitoa fo i lea e whaataua ai le saolotonga o le autustala i le lalangi. Ia sei e saunoa i le whaamoe le tūlanga ma le tūlanga fo i eini polokalame al tātou whaalapoptonga. Ia, whaftailanga lewa e mua mai a tia. Ai, u te lo le so vorei stona ile te le storo me, wa le so le whailonga i tausanga uma. Peo na au mai malo au whatasi. Whatau ai fo il tatu o unanga, o le saulutonga. Ia, au te loa. O se a taulo le saulutonga. Ia, tatu te manao ai e leini pa pui pui. Sauloto ala walu e wale i tau fia oi. Au saulutonga. Ia, e ia ilo na papui pui. E ia tu la fono e whaatontonu e le saulutonga. Ia e mafua ona e tau fuan whaina ngā ruanga ia whai mane whaitete. Tātou te vai fo i le vāna no fo ai maisi tangata. Ia tailo ia tunu ulai whafo. Au tātou a saulutonga e whaatino e ngā ruanga ina. Ila e tātou te loa whaatino. E tātou vāvo i lea e whaatontonu e le whaingor ngā ruanga. Ai pio tāua na o le aso lea i tau sanga taitasi. Whatau ele sa o tonga le nifo o unanga wau au mai e malo o whatasi. E vela stolu mei tau sanga umai whatau ai. Ia e tāua fo i mora sila fia le tātou watunu. Wai pe ati tilo le tātou watunu le tātou o unanga. Pise o unanga fo i lea e pise mea e... Whatauanga vale. E whatauanga vale. E lea mana ia. Pi fo i lea e... Whamaia whai ngō fia i o ko ngā ruanga ngā koa. Kau sau whai mai o mtou tala noa mai. Ai lea ai. Tātou fo sa o lea o ngai. E awa o nei ngā ruanga. Mai ei fo ila mata ia la o tātou ngā ruanga. O ta ia la pe o tātou tusipa ia la e. Tātou te tilo ia i ta ia la lai whaatontonu ai lau savali o lau tū. Ia malau alu e whaina ngā ruanga. Wai le whapea e vea lau sa o tonga. E te alu atua e alu roa e whaina ngā ruanga. Ia le e tauana i ei vaenga uma e tauna uia. Le process. Ia ona whato am whaile ona e maua le mela e te mana oai. Ai peo se una tal noa tu le tūlanga vo ele a lata mai. Tau whaamanino ele whaafonga le tātou atunu. Ele mafu anga e reina whaataua le saolotonga leo ngā luenga whaasara lauma ngā luenga whaatūsitala. I tausanga uma e peo na au mai e malo o whaatasi. Malo whaaftai sau noa ngal malimana. Ia se ita a ngai pea i le aso tā ua lea mo tātou le au tūsitala ma le au whaasara lau. O lau fionga ua loalo soifua le nei ngā luenga. Mai o se ngā luenga foi peo na e tā ua. E pe e tau lea mana ia mai e le upu whaingo fia lava ia ino sia. Tele na ino sia le tātou ngā luenga. Se e tau whamatatala i titi a lea le winga o le upu lea sa o lotonga pe o na e tā ua. Lea e te whaapea mai e iai mata i ala e li mata i ta ina e le sa o lotonga lea. Whaina e tau e saunoa e tau whaamamlama le vala lea. Ngal mana. Aftai maui o le saolotonga pe ana o tau amatama ana whaamatala atu. E le atatu olo le whaamatala le winga le upu saoloto. E te saoloto. Ono winga le ni no tanga.
le se me tau fio ai oi tau na sa loto ai so se me te adu e failinga ruanga nei ia pe o fu na vatu o sa o tonga le fatino le tatu o una e ia ma ta ia la e fatonton wai ia le ala fu e tau na fai nga ruanga e le foi na e so na fai pe ia fa te inga a fa pe o le na e va ai le TV iva i se tala vo ele i telefon ele va pela o lo sa o tonga na te tango au mai le mena na va i telefon auto te no fai la tala fa nga o le ia la le fa ton wai e te fa nga ma acknowledge le winga lo acknowledge ta upo fele na au mai pe se tau fa pulanga na sa o tonga ele fa pelo sa o tonga na de tua fa nga le atala na fa nga mai ele si va na sa wale ave fa sa la pe o sa me totino le ai ta upo fele na mai ele ata e pe ole winga na tau fa mtal tala o sa o tonga ai le se sa o tonga fo ele nei fa pe tu sa no e ai le tua oi mai ele pa pui e fa ton wa Whaftai, au tātou iai pēi le tātou waso whaapitoa, ma le upuane o sa alotonga o te fia whaataua ina lava, le sa alotonga o le au tūstala, ma le au whaasala lau. I le nei vai tau e le o pose lilo, i le whaafonga, ma le mai wal tātou atu noo, i le tele o le au tūstala wa iai le nei taimi, ai mai se lava lunga o penga ta wha ilangi. Ngal male mana ma se iuli, ia, o te talitonu na te lua sila fia ua tele fo ina whaonga pele upule wa ino sia whaatasi atuai ma le au tūstala e mawhai ona e sa unua le tūlanga lea a wa o lea iai ta iala e lima ta ita ina le tātou ngā luenga ai pe ia e tasi le vaenga leo te mai taua nei le au tūstala ia i le taimile nei e le o muli ta i tū la fono o la e whaonga le mea fo le e alu pito tasi le vaa e le o whaonga anga pito e lua o le vaa pe sa o au ngal malmana se yuri e miso fina ngalo faina fa popo se yuri ia pa tai mana ia le fasiti ia o te masalo le nei vai tau i le telefo i mal malo si o le sao le upenga te fai langi nei vai tau mo telefo i ona o pule lava tangata ia o fai no lava la to tu stala ma fa so ia fam talanga i me lo tutu puto no la tunu ai o le se singa ia o le tau o foi le o le mafo anga o le na fa tu ia le tanto asocia mai se foi le universite o Samoa i le tātou haonga lea o le media and journalism po le aonga whaatustala. E aonga o na aonga i le tangata tustala. Ia malama i ta iala le o mai aona pasia i tula fono, ia ma tulanga peona ia i le whaafoina o le ngā luenga. O le tele lamo whaafitaulia tupu mai temine i oi lātou. I le o malama i le ngā luenga. Ma mafua ia o na tele ia tua inga mai le atunu. Le toi whaasino lima lava i tustala, o lo whaatino le ngā luenga i tulanga e pe ona iai mamun ta ia la masal ai ua o iai ma le tūlanga na o talitonu tangata i tala e leo iai di mai tala o lai iai ia sosoani ma mau i lango i lea ia whamtalanga lo whapeona tu i natu ai o sa waua ia manatu lea ia ona o au o te malama fo i le ta ia la tustala ai pia tu pia ia le sunga ia ngalmanmana ia wai o ngā lua matua i le tūlanga pēo le ngā luenga. Whaina toi whapopo mai ngal mana i le tūlanga lea? O le, wa e tā ua o penga te whailangi. Ia, o wa o leisi tūlanga na o lea e wā i mamau i le tātou whalaptonga. Le whetu leni mai o le mau au nanga ese ese. O tātou wawa i atu ese lea au nanga. Ia, whasala lau mai lātou. E wawa i atu i o saulea mai ia o au leo te ngalu e atu i nei la o nanga le whaasara lau. Ai me se ala lunga o le Facebook le tele iai. Ai lau wawa i ai. O i fo i la o le lui tau le mo tātou le ngā lulue i au nanga whaasara launga au tūpo mainstream media. A wā au whaawasenga ina. I la ua whaawasenga nga. E ese le me ta o le mainstream media. Ese le social media. O le social media la leu tātou wa ina i le tele o walo whaasara lunga i au whaonga hai. Ai peona e tā ua peua wawa i atu peua pito tasi. Ele muri ta iare ta iala. Ia o le tātou wawa ai le, iai au nanga nei. O leo te wawa ai au iai. Wa whaonga peise au wala o whaasara lunga fo i lea e momoli ai se mau a se tue tasi. Le tā ua ngana peltania o le propaganda. Ai wa ai la ile toi nga wala whaasara lunga na e momoli ana al pito tasi. E te wawa iai. E tasi ale tūlai ave.
O mea uma fo i le tātou te lipotia ai i tū ese. Ai tilo leo au nanga lea. E tasi ale i tū lai ave. A o le i tū fo i lai ave. Na o le i tū au le lei ama mana i el vavai. E musu tele el vaenga na e wha o ngā le i tū le. O ina la leo te whaawasenga ina. O le social media le ei au ala ia. O wha o ngā o le propaganda. Pi fu i le unai ai se mea le manao le wha laptonga po o i lava. E mamori i tangata ina ia matua tu il mafau tangata e tari tonu iai. A o tātou, o tāua lana o tātou pitola au wha mainstream media. E ta iala. Tātou te muli fo le tūlafono. Tūlafono al malo. Le muli mai a tangata. Me fo le nāu whai atu ai, o le sao le tonga. E le se sao le tonga fo le tu sao noa. O le sao le tonga i ei ona pāpui. A wafo i la o tua patatua pe a e whaaleanga mo le whate tainga. Pe ai whaaleanga se tangata i se whaasara launga po se tala i tusi pe whaasara launga. O le tūlafono o whea, o le whaamasinonga. E te tūl whaamasinonga e moria o i le wai whaia se whaasara launga tau whaaleanga. Mea nai tāu ai le te iala lea. Mea fo nai tāu ai le whaapapula le tātou o tunu mo le lātou sila whia. O le sao le tonga o tātou. I oi e le sao le tonga, ai au na pāpui. Ai pe o lau tau whaamataltala nao au wala i e lunga o le social media. E se mo whaasara launga propaganda. Ai te vai foi lá pelo ondanga o tau del TV va mal le tio lu api le vuto fa nga ia sota inga ia tel va ver social media ave ele memoria ele fa agua o no winga o la memoria la to ondanga ile tulanga masani mole ia fa la tele fa nga social media e fa la tele ai le fa le mori tangata ai o fa nga foi la tangata social media e foi tu inga o lo fa salunga ia ma o le manu foi na o tatu fa la tonga i le tūlanga le il temi nei. O le tamu whai fo i le tau whaatontonu le iai. Whaatontonu e le whainga lea. Whainga ngā luanga. O al tō tele o tātou le ngā lua le mainstream media. Pi la tātou wo e whao ngā tele i le vaenga le mau me social media le whamtalanga po le information. Au tele isi whamtalanga i mau mai iai. E le whamtalanga sao. O whamtalanga te se. O na e vele e sa se ele tangata la e le mamalama le mea lea. O le me whanea leo te wawa e tua i tele aina. E pe o leo te ta ua tūlanga le pe inusia. E pe e ta te lea le upule inusia le tātou pitola au le mainstream media. O no tātou e tau whai ave umai tū o le mta upu. A watu le tātou le tū ele fia el vaenga lai o. O i o le whainga ngā kā kou le ofi. O le mafuanga na le tātou tau tua. E ma le tāua i fo ele ave umai tū umo se mta upu. O na whailo le whamasino ngā tangata. Me foi na taua ia wene e au sei tu. Ia e tu lo ngatonu. Tu to tas. Ai wene e au pitu. A wala e tu tilo mai tangata. E watu lo lo fam talanga fa mai kangaka. Sa o ai au le ia lane. Sa o ai au e fa au. Ta ua te leila le fati no ngal tatu ngaruanga. Ia wane e au se pitu. Ia e tu lo ngatonu. Ina ia moli fa. Ina sa wala e tu ai fa tangata fam sino. Ma lo fa tai. Whaftai tele lava a ngal malemana ma se iuli le tau wha amamla maina o le tūlanga le pe o le ala fo ili o le fesili. Ona o le taimi a o le iaini nei mea o feso o tainga tele vavave social media. Ia sa pāleni ale alu le tātou vaa. Sa alu pāleni a e alu umai tu e lua e le ise tu e sai. E alu le lei ale vaa. Ae pe talu ona tula i mai ia whainga nei o social media. Pe ua toa tele e lava pena e ta ua se iuli. O le toa tele o le vaenga le whaia ia whaasala launga i lunga pe ona ta ua e ngalu malemana propaganda. Pe o le toa tele o si vaenga le e le o manino ma malama i ta iala o le ngaluenga whaatu stala ma whaasala launga. O lea ia i le tātou fono, le council, media council. O lea se sila le tātou media council ngalu malemana ma se iuli i le tūlanga lea i le taimi nei. Awa o te talitonu, o le matua te le o le vevesi, ma fe ese a inga le i lunga o le social media, talu wai. Ia le au whaasara lau ia, ma le au tūstala ia o lo whaia lato whaasara lau. Ele o po se lilo le whaafonga mai, ma le mai moa le tātou atunu ul tūlanga na le i le taimi nei. A le a se sila le tātou media council i le tūlanga le se i tau whaatonu le i le tātou sa e alo le le i luma. Ia la o amatatu ia na sosoni mai leo se iuli. O le tātou fono whaatonu po le media council. O le tu tino e se le tāua o le tātou whalaptonga. O i e au mai i ei whaasea le atunu.
o le lava se tātou whaasaralaunga, o le se tustusinga tātou te mamori atu le atunu. Ai maua I fuai e se tasi o le atunu, pe se, pe ua whaaleanga I seisi, pe ua pito tasi, whaai tū au. O I lai au mai eile, le whaaseana na, o na au mai le I tūtino leo le whono whaatonu. E afo, e sa iri musu e su e ai. E su e ai, whaasea ia, o se awala fo na e tau fia ai le tele o tupe e alu pe ai alu, ewe sau tangi I whaamasinonga e whaasino se le tio, po se TV, po se newspaper. O le awala leo le whono whaatonu, o le ale taunga. O le adjudicating body leo le tātou whalaptonga o le au whaasalau tu stala. O te tonu fo I le tūtino leo le whono whaatonu. La tau te whaia ngā luenga ma porkalame. E si tia I le tūlanga māualunga leo au nanga tātou. Improve ai tātou ngā luenga ma raise to a higher standard ia le ngā luenga. Ina ia, o le ale sini au tū o le tātou ngā luenga, o le whaelo atu o lea mea moni. O le mea moni e tauna whaelo I tangata. Ai o le whono whaatonu fo ila le teimil nei, o le toi e tau sa ili ni sui o le whono whaatonu. O no whaisi umi o tātia ia le tātou whono whaatonu. O whamawai nisi sa ia o le tātou usunu. Ai te tala le avano fo nei po ia fia talo sanga mai e fia ave masui. Wa to se furu sui I te tonu o le whono whaatonu. E mai e vea masui o le atunu o sui o kalesia, ia masui o le whalaptonga a tātou le media. Ai o le whono whaatonu o lana pito la auluna. E whaatonu tonu ma whaia po kalami mo le whaaleo leo aunanga. Ia ma au maila ia I whaasea nei. O le tāua la lea. E le ngata ina tātou tausisia le taiala. Ai a whaale tonu le tātou whaongaino le taiala. Ai whaasea mai nisi. Ia leo I le tātou Fono lea. council lea po le fono lea. E au mai le sa iri ai. O le foi la ia I tonu o council I lalo le tūla fono le malo sianga. E whai ele whaasalanga. Whaasalanga la. Ele se whaasalanga le whalipui. Ai ma whai ele fono whaatonu pēr whaamaonia ua iei se lape le whaatinonga o ngā runga pēr whaapeo se vaenga onga lava. Ona avele sala tupe o atu le maualunga I le lima afe tāla. E ma whai fo I la ele fono whaatonu I sana whaasalanga. Ona whaamuta le to e veo se tasi matusi tala po se tangata whaasalau. Ai ei fo I la le vaenga e te ele tangata le whaile whaasalanga. Ia la ava noa whaamasinonga e ave iei. E alu e ave ele na apiri. A le process na o le whaata oto I tonu o fono whaatonu. E tau lima ai ia tūlanga I whaasea mai le tātu utunu. Ia ma wha tino e fo I porkalame mo le whaale leo leo au nanga. Mahalo, mwhaina so mai se yuli tātou mta au pulawa lea? Mana ia le wha soa ngal mana tūlanga peo ni tātou council. Ia peo na tāua e ngal mana. O whaisina umi o tātia ia le tātou council au le tausanga nei lea na mai atu nei le masina le na tōna ia tu nei. Ia le whangata e ia le tūlanga peo ni le wha wiloa. Ia le toi whitwhilio I lātou mo tātou council. O te mila nei o le whaatali ia le sei mai ale leiva iaso nei. Ia ona silisila lola ia le tātou asosi. Ia I tūlanga le whanga solo na whitwhilia ia le ia nisi mo tātou council. Ai o le council lava ia. O le mānei o le iai o I tūtino uma ia taipei o sui mai le atunuu, o sui ia mai le I ekalesia, o sui mai le tātou asosi. Po le tātou le autustala. Ia mawhai ona whai se whai unga e lanu tasia uma. Ia whea, e pe pāleni fo ia se whai unga, e whaatino I se tangata. E whaia ni whaafitauri fo ia e a whia ile au nanga. I te tūlanga peo na ia ta ialo mai on tātia. Ai o nisi o vaenga tāua e au fo na sila fia le atunu. O le asosio tūstala. E pe e tilo na I le council. E so swani mai ele mawhai o na whai e le asosi se whai unga tele. I se ini vaenga se selo whapeo na tupu pau le tūlanga e whai na mātou whatinoa. O le so swani. Pe tu atu ia se tu alalo. I tūlanga peo na iele au omlanga lo whapeo na iai temi nei. Ai e iei fo ia tu la fono I lalo lavo le Jaws. Ona o leo o leo iai se council temi nei. E whai ona whaatino ai ia whai unga. I lalo il malo si anga I lalo le council. Ai I tūlanga lava I o le ngaluenga e fia lava o leo maua le ava noa mo se te mo le nei o whaatino ai ni whaalawa I loa whaapea. Ai o le maua foi o le mātou ava noa. Ia sila fia la tunu ona wa tele whaafitauri. Wa tua ia I tu stala. Ona tūlanga peo na iai fo ia vesi ia I le vāo o whainga malo. Po le ngasi o malo I temni. O peiwa o whiri lava le tua tu stala ia e anga ia. O talamoni lava le na.
Ia e leo po i le atunu mala tu si la fo i le fatino ngal wenga. E leo ato fo i le fatino ngal wenga isi ting. Ai o la si la fia le atunu ia o leo tau fai lava ia fatino ma mun ta ia tatu ta ia lam tu la fono. E ala i le tatu council le la mai anei ona fatino. Ia lo va lua nei ma le fa msinonga. Ia awa ia fai unga fai ma ia si tia le au nanga tu stala. I le tulanga peo na ia i tatu ta ia la. Faftai. Mahalo whaaftai sau noa se iuli. O le tā ua i o le vaenga le o le tātou talanoanga. Mai se o le pito la au a le tātou council po le fono lea le autu stala. Ai o le upu leo te fia wha mafa lava i le tai au le nei e peo na sau noa ngal malimana. O le tuto atas. O le tuto atas e se le tā ua o le upu nai le ngā luenga wha atu stala. A wā a le tuto atas. O lo na winga. O lea ua alu se le whaatino ina o le ngā luenga. Ua whaaitu au a pito tasi. Pe ona o whai atu taimi o sola i le tātou wa a pe ua alu pito tasi i te leo taimi. Ai o te fia tultuli loa la wala o tātou iai pia tātou council. Ia ona e tā ua ia o le autu stala ia o lo a fion papa au i fafo. Ia e moi o lai afi fio ia tunu ula a o le latou whaasala launga. O le pe ia ngā ima i nei o whaasala launga ale media Samoa. Lo nau inga tau latou e tau au whai uma whaatasi atua ia ma tātou i nei tātou whaalapo tonga. O lau fesili la. E iai se malusi anga fo i leo le tātou council i nei e mawhai iai o na whaatino ni fuafuanga i tātou media ia i whafo pe a whai e o atu se whaasea se tasi o tātou atu nuu wa whaina lona fina ngalo po o lona a inga po o ia ona o ni whaasara launga o atu ina mai i tātou media ia i atu nuu i whafo. Whamone mole angal mane manam se iuli. Raftai, a tonu o leo e fisi tonu mai le vaenga leo ona o nisi o tātou o nanga whaasara lau i atu nuu i whafo. Le lātou te whaonga ina nunga o social media lātou whaasara launga. Ai pio le tele mta upu le tala no ia mta upu nei i la ula tel tonunga ai ai se si i nei o le a fa ina ile i se tulanga i fa salonga ia la mtala fa to eva twai au ai for the process em fa no wia ai fa si tele mala velave au ai fa for the so ta ia la to fa tino ma fa nga yo ia fo ia o nanga e tu ina mai se fa mtalanga po le ale tala ile mele le tulanga fa masania ai o telo ia e moni lo fina ngalo o te lo le tele na ni si fo fina ngalo le lango mia i le tulanga le lo ia tato o nanga nei o le foi sa ia ile matou fontanga sa tele no ina le tulanga i le tau toso atu o tato o nanga i nei Samoa e foi le tato te ngalo lue ma le stala le falaptonga ina ia mfaiona maua le so tanga le ngalo e fatasi wa o te lo ama o popol tato falaptonga i nei Samoa i pe te ngalue le malo, pe te ngalue le tutotasi. Lango mai, e whaila na whaatino tuinga tūlanga ia te whasini mai ai. Hoa le si mea lau te whasini ia uia. I nei au nanga nea le media le malo. E pe tu te, pe ko ke kuma mau, pe tu te whewhewe. Pe voi le pe ko ke para ai. Ale mea ia o tu tatu ngalue whaatasi. Awa o lalo le tatu ta iala lea. Ta iala lea. O lo manino le whatinonga ngā luenga. Pe te ngalue le malo, pe te ngalue le tutotasi. E tasi ale au ngai whatino le tatu o onanga. Mo tangata. Ina ia mamori le whea ma le tala moni tangata. Wa le si foi tūlanga na le ua e ta ua le tūlanga foi lea, le sao no aise iuli. Pe foi lea ua tau matawina nisi au onanga whaasara lauma le ngā luenga lo whatino. Pe ua pito tasi se tu wha upu whai. Ia e pe tau whapena fo tino mea mātou ia ine li tau au nanga le malo. Pe o la tau mawha i le tūle e tūle al mea ia. Po o ai lava i tono le malo. E tau ana tū to tasi. Wa o e whesiri mai tū to tasi, e tau tū to tasi. Le whaatinonga ngā ruenga, e tau na tusa tanga tau mo le tfoi mea. O tupel tātou o tunu o le whaatupea au nanga nei. E tau foi la, o na whaila au nanga. Ina ia o uma i tua tangata o lea e se tu lae lango ia i mene o whai ngā malo. Malo whaftai sau noa. Ia o te talitonu o le tātou ngā luenga ia o le ngā luenga whai whaatasi.
ia e pe lua ia upu ia na e saunua ia i o le mātou fefefe, o le mātou pala ai, ia le ai o te whaamarulu atu ngal malmana mal whaafonga anga le atunu. Le ai mātou te le fefefe mau te le pala ai fo, o lo o whai fo le mātou ngā luenga. Mātou te le o pito tasi fo, o le ai alu sa o al mātou waa, e anga iluma ai pe e li lifa lava le mātou au nanga, i ngā luenga te tele al tātou mālo e whai, ona o mātou, o le media le malo, o le au nanga le malo, o le ala mātou te elilifa ina le mātou ngā luenga, ina ia lava le mātou whaalau iloa, mo le sila fia le tātou atunu i sā moa mātou no ima mau, ngā luenga te tele le tātou malo, o lo o whea ngai ei whausia, a wale manuia o le tātou atunu, a wā o tātou se leni ia, o lo o whaatino ina i ngā luenga ia, ai whaamole mole ngal malmana toi whaafo i atu lau upule mātou te fefe, mātou te pala ai, o lea tātou te tutu whaatasi. O lo sa o tonga na, reu tātou talanoi. Ia ai o le tūlanga le nā, ia o wai e pei o le tūlanga fo ina e tātou tamu whailawa e tau whaapā, leni tātou ngā luenga. Ina ia pa leni tātou ngā luenga. Pei ta e maalie fo i lua saunuanga, ma le saunuanga fo e se iuli. Ia o le tele na o le media le wa ia nei taimi. Ia ua tele ina alu pito tasi fo ilele ia ua o ale si vaenga ia o lai manatu ala atu. O le tele o comments lai o atu mai malo ma nei ale ia nfa pere o lato o lai sa o lato me lai fai. E pia so sonia tutulanga le pe na yele fesili na tu ina mai le. Pe ye se malo si anga ile asosi po le council i sa mo nei ma fai ona fai se fai unga i tu stala ya tu no mamau e ele malo si anga e mo mia se fe autus tu sia mau tutu e ma fai ona fai ele le fai unga ona abela ia ole complain le po le facialia ile fam sinunga e fai ona tali ia ile council nga ile fam sinunga e mai e tanga tali ona tu langa i mo so di tu la fono i lalo lava fa vai ma ta iala fa tu stala pelo na talia toile sililia na e sa no ia ia o temi nei to titi lava to o le vaenga ia ona to silsila lola ia i le tulanga pe ona ia le tato council ia mal fa tinunga o le nga luenga tulanga tu to tasi no winga te taua ona ia ni fa maoninga o se fa se ai tu ina tu o tato council le si vaenga mo i to e fa popo tu fa te se i le tulanga le o ia ta o tulanga le o fa se mo tanto o wala fa longa ia tunu i fafo o lai o fafo ni usila mo fa te inga Australia e foi la to tu tino fa e la to media council e fon fa tonu e foi te yala la e fa tonu wenga nei ia tunu ia a fa pela o si wa fa ina se fina ngalo nei po o fa se fo i fa longa ia o te loe mfai foi ona tala le avano i fa tunu lai fa foi o nanga ia la to fon fa tonu e tu si ia ia e fa se i ona tau lima nei latou pa o le tutilo ia le ngol mta upu fa tau ia tatou nei o lona winga e telefoi la le lave o le tapena ngai fatino a la ia i tutino fa pe i le media council i New Zealand il vai ngo fa salonga i TV ma le tio fa pena foi newspaper fa pena foi Australia malo fa tai ia tonu a manino ia le foi mta upu ia e talwai ono tatou tai mila la fo tu ia la fionga ngal malmana mala sunga se iuli ia fai o mail tatou talanoanga ia wani fautuanga wa ole fa nga solo tatou fa alawi loa mo le sa o tonga lava o le autu stala ma fa salonga i lo tatou atunu ia la matatu alwan ia ave ia le nei tu la fa ta ia twai le to office pa malu mole talia ina fo ia le masa val mai ia e tu sai fo ia male matou port kalame le nei mai aso se vai aso tawo le nei mo le matou sosi ai mai se ile pamna tuina o le aso mo tu stala le ngata i lalangi ia e fan pe fo i sa mo nei o le ua mai ai ona asia nisi fo i ofisa fasa lau ma fa tino fo i le port kalame pe ona ia ile nei tai au ia awa fo i le fa lau i lo le matou pito la au o matou o vai malima e fa leo ai ia tungalunga ia o nisi o sosoani lo mo mia le tunu le ngata i lea ia e fa tonu ala i fo i le tatou malo ma tai o tatou tunu ia tūlanga i manuia o mai ia tangata o fa pe ona soifua ma au mau i te tono Samoa o le ala lea ma ai faatino lava i tūlanga pe ona ia e le tai ala ia maua o mai tatou tunu ia wano tutusa e le ngata si tia o tamau ainga ia ai fa pe foi le manuia o tangata soifua ai o le faftai tele mo moni atu i le UNESCO ia le lato sosoani tupe leo ma fai ona matu awai le nei tai au i lunga le tatou TV iva pa pe foi ma le tio 2AP
ia ma whaasoa atu fo i nisa mana tō wāt sila fia tātou tunu e whaftai e tuai le UNESCO e whapea fo ia le back mass i tūlanga peona ia i le tele o tausanga o soaswani mai pea ia e le si tia peo le to mai ma ngā waa male o nanga whaatu stala ia i to tono Samoa whaftai mo le wawanoa. Whaftai maui ia ana o leua o usau noanga fo i sui Palestine o le tātou whalaputonga le au whaasalau tu stala i Samoa le Jaws tu sai fo i o le whamoe mo le whalaputonga ia ma le tau whailawa ina ia una ia le si le fia le tātou atunu il nei o unanga ina ia malamalama o a mamalama le tātou atunu ma si le fia fo i le whaatinonga le tātou pitola au ia o te ilo fo i o le a whapena o na whaingo fie ai toi whaapopo ai ma whono whaapi i whinangalo se iuri mo li whaapitai le pūlenga o loutou televise ma le leitio a le malo ia ona o le tatala me le whaitoa whaama lulua tu fo i pēr whaapea ua wa mamawhatu se tala i seisi tu ai le ai o le tāua le o le tātou whaamanatu o le aso o le sao le tonga o whaamatalanga ma le ngāruanga nei ia e sao lo toi le tātou tala noa o a fo i le whaapea lava fo i o se tala ma se a o le avatu lava fo i o le whaasoa ia ina ia tātou mwhaion tātou ngālua whaatasi ia ma au mai fo i le tau au le nai tu ngā ruenga i langolongo ai tau mwhainga whaalaputonga au le tūlanga tāua na peo na sau no le sunga ia se uri le tātou sui Palestine o le whaafitai ia i la tau o mwhaio na soso ni mai tūlanga tau tupe ia e tongi ere nei whaasaralaunga ia ma le nei por kalame wale no fasi le fia le tātou tunua ia manuia le nei aso mfuafuanga mau Whaafitai tēne lawa sau noa o le nā ua mai moa mwhaafonga le tātou atunuu i le tātou polokalame masui o le whaalapotopotonga le autu stala mwhaasalalau i Samoa le Jaws o le awhionga i a ngalu malemana au tanga vaia tipi au tanga vaia o ia o le sui o le komiti whaafoe. Whaapea le sunga i a se Iuli Francis Vaingalepa o le sui Palestine o le whaalapototonga tusitala ma le au whaasalalau lo tātou atunuu. Ia se ia au lia se taimi o iluma tātou toi wheiloa ai mole taimi nei ia whaasoifua ia.